Biyag ti tao. Biyag ti tao. Naimbag mo ta nagawid kan Lili. Umasidag ka mang kanyak. Diyak kaya ti mabaw, tatang. Talaga natangkan ti ulom. Tatang. Anya ti inaramid mo yung pagatalan, ha? Mangibabayin ka talaga. Anyat mapaspasamak ditoy. Mapan ka kano yung pagatalan itong bigat. Nasalaw ko ni Ma'am Olivia yung dalan ni Tay. At da kano pagsasaritaan nyo. Ang mga nodamanan kalukwan nga naramid mo, Lili. Talaga ulul day tang anak mo. Sakit ti ulo lang ka na yun ti ipapay na. Di ka man matagsawi ti kasta. Tauray si kakat sakit ti ulo matla ti papay mo kanyak, guryo. Saan man mat atila pangiturturong kami ti saritaan, Petra. Basta si ti mapaninton bigat. Kababayin ti sumango ka dagiti maestra. Wen, di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Siyak mata ka na yun. At daya uray na minsan na nakimiting kay di pagadalan. Agpudno ka man kanyak, Lili. Anya man ang ti kalukwan ngay naramid mo. Apaya banda kami man na ni di pagadalan nyo. Nanang, ibagam ahatab na amok. Ikwa, adda tinakaw ko ijay school canteen amakan, nanang. Aniya, unay kamatan. Sana yung kanayo na palagipan ka. Adakas tagtakaw. Uray mamirmiraot tayo lang. Saan tayong agtakaw tamadi? Sorry, nanang. Naibos nga may nantitangdan ko ang naglaba. Awan mo't ngamin ititad yung nga allowance ko. Nukas di nga agmerienda dagiti ka eskwela. Siyakla ang tawan merienda na. Ha? Sorry no inaramid ko tikas jay, nanang. Mabispisinak ngamin na talaga. Sa dino tinagkapwa manak ko. Ay, iji pagadalan, nanang. Apay, nagmeeting kayo manan aya. Kano laang idinaudi ang nagmeeting kayo? Pinayabandak tadamanan kalukwan nga inarami dyapo ko yo. Anya, Nagtakaw dyapo ko yo iji school kantinda. anya. Apay, di yu inikan iti pagmerienda na aya. Ay, oray kayat ko nga ikan. Awan mo tapulos kwartami. Nailumlum kamin iti utang. May sala ti anak yo. Ngam di yu pa'y mat maitid dagiti kasapulan na. Bagbagaam ngamin di asawam ta isardeng nanti piso na. Aday gatang na iti ara. Ngam awan ipabalon na iti anak na iti pagadalan. Awan bibiyang ni Goryo iti panagadal ti anak mi, nanang. Kasanungay dayta. Iso mapilitan nga agtakaw di anak yu tadi yu mat maitid dagiti kasapulan na. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masapsapul ti anak yu. Nakailad kay tay pimanawak. Itata nakaawid ako, nakailad kalata. Di ka man naariwawa, Petra. Tamadama ti panaginanak. Tanya ko mati pakabanugam. Kawang matan ti garden nga si kaswam. Kandi mo mat kaya ti makipurdiya. Di mo pa'y mapanunot mo ti anak mo. Iso amaramid ng tagtakaw, ta di mo mat ipay ti kasapulan na. No, sino mo ti malalaan dahi tang anak mo, ha? Nabisyo ak. Nam sa anak agtatakaw? Siga, ang mga nagtatakaw ka, idi ubing ka. Saan mata? Gapoy ti aramid mo. Iso akas jay ti anak ta. Apasyak ti pabasulang. Kadyak mo't insurong agtakaw di anak ta. Di mo pa'y ngamin may kaniti kwartana. Adda pagbisyom. Ngam awan maitad mo iti anak ta. Nagturpos ni Lili iti elementarya. Ibagam da saan nga agtuloy iti high school. Awan mo't lang kwarta nga ramaten na. Makipurdiya kiti, tapno makatulong mo. Awan mo't nila kay mo, Petra. Graduation ti anak yu. Ngam saan nga imay? Di na kaya ti umay, nanang. Kababain ka no. Anya ko matipagbainan na. Di na kaya't amakita ti panagturpos ti anak na. Sapay adda medal ni Lili. Diyak amuay ti dayja tao, nanang. Ay, anyan. Sapay ag high schoolan ti apo ko. Saan ka nun nga agtuloy ti high school ni Lili? Kasta manon ti imbaga di irresponsable nga asawam.
Wan nga ron Awan ka no kwarta nga aramaton ng agiskwela. Ay, unay matan ti kasta pa nagpampanunot ti asawa manak ko. Agpada kayo asaan ang nakaturpos iti panagadal na. Amuyo ti rigat ti awan natalgad at trabaho na. Sa ita, di yu pagadalan ti anak yaw. Jay manugang yu Iso tinang ibagay ti dayta, nanang. Kumusta kayo, nanang? Pasensya kayo no italaasin na rungkaran kayo. Nagrigat ba't ni aglangan iti pagtrab-trabaho Ay katwan anak ko. Kasta talaga ti trabaho. Nagturpos gaya man ni kaanakan Lili iti elementary Wan, ngam saan ka nun nga agtuloy iti high school. Awan ka no kwarta damanong mo. Na agmay-may sala ni Lili nga anak da. Ngam di da pa'y mapagadal. Kasano kat kurang da iti diskarte. Iso ang mailumlum da iti utang. Nailumlum da lang aruden iti utang. Nabisyo pa'y ni Goryo. Kasaritak tuman ni Manang Petra. Wan, tulungam ti kaanak ka manak ko. Naimbagkan ka tada natalgad at trabaho. Amok akabailam at tulungan ti kaanakam. Ape apagsardangan yung agiskwela ni Lili, Manang. Kat amuyo lang arudan ti kinarigat ti panagbiang. Amuyo ti rigat ti awan adal na. Nang runa no awan daga ang masukay. Kastamot nga minti ko na ni manong mo. No diyo kaya't apagadalan ni Lili. Siyak laangan timang paadal kan kwa na. Ikuyog ko ijay syudad. Apay ngay manugot kay ti kabsat mo mapasama. Adda na talaga na trabaho ti kabsat ko, lakay. Mapagadal na ti anak ta. Anya nga minday ta nga adal ay. Agbiag tayo lat kamot nga ora awan adal tayo. Apay, adaya ipatawid mo asa ni Kuwait anak ta. Awan mo't. Wen, agbiag tayo. Ngam parikot tayo mo ti kwarta. Nagadulakid din ayat amuyong agkabsat. Ni Silvia tinagboluntaryo, lakay. Pagyamanan takit ti tasaan tan nga gastos iti panagadal ti anak ta. Isun ti makam mo iti amin. Intun kuan, isitirnan to. Amamok ti kabsat ko Goryo. Di na ugali ti mangisidir kadagita na itulong na. Kasanungay no may barkada mo ti anak ta. Istrikto ni Silvia. Sigurado nga agbutang ni Lili kan kwa na. Adda kada kayo nga ruday ta. Awanan bibiyang ko dita. Total, nagdesisyon ka siksika. Di ka pa'y nagdamag mo ti muna kanya. Awanan na. No di kabsat mo ti mang paadal iti anak ta. Isunto ti mairanod iti sweldo ni Lili. Anya? Agpakalaing ka ngamin agdesisyon Petra. Amok, adda plano di kabsat mo. Iso akayat na apagadalan ni Lili. Ikuyog mo nga rodan ni Lili jay syudad inton Domingo, anak ko. Wananang, nakasarita ko ni Manang Petra. Naimbag man tayo manugot. Kayat na, ni mo lang amin lakay na katipampanunutan na. Madlaw akabutang na ni Bayaw. Wan takabilan mo ngamin ni Goryo no adda saan da pagkinaawatan. Amumut da di abayaw mo, bayolente. No apay ngamin nga imanugot kayo ang nagkalaysada idi. Ay na anak ko, ditan pagsaritaan ti may papan iti da itabanag. Tanalpasan, saan tayon ang maisubli tinapalapas? Lili, agsingsingpot ka di syudad No, de baga ni antim dumngag ka. Tamo ka di na kan tubaybay anday jay. Wananang. Alam na ito'y kakaiso na kwartak tat nadagasto sa medjay. Agyaman nak nanang. Ni tatangay. Ay, jak amo no napanan namanan. Sana bale, tamo nang agbiyahe kayo ita. Ngam inrana na pa'y laang matirimwar. Madlaw adi na kayat ti ipapanaw ko nanang. Di mo latay kaskasun. Panunutom kiti ti masakbayam anak ko. No makaadal ka, adun to ti trabaho a mastercam. Agpakadak nga rudan, ururayin na kon ni Auntie Silvia ijerwar. Sige, aganad kawan. Ilutuan kan ilabaam ni Auntie Muan. Agsingsingput ka kanayon anak ko. Ne, apa
Api ngagtugtugaw ka laang dita, Lili. Ada ka di paramid mo, auntie. Jay lut-lutwam nga inapoy ijay kusina. Naksatan. Ay, ala, wan ngagpaiso. Idapak nga rupit, auntie. Nalpasan, inidepon. Ay, Inton sumarunong agluto ka, bantayam ngamin. Sayang tibagas nukas na laang. wan auntie. Pasensya ka yun. Ay, wan gayam, mangruging ti enrollment inton Lunes. Si kanto laang ti mapan ag-enroll. Kabailam day tatadakil kan. Wan auntie. Nagkunakan ka ngagpakarabi ka, Lili. Aday naramid medyo pagadalan, auntie. Apaya di mo replyan dagiti text ko kan ka. Agraman awag ko di mo sungbatan. Nakasilent namin di cellphone ko, auntie. Kan may sa awan load ko. Inton sumaruno, ipakaamom anasapsapat tapno amok. Di nakpagdandanagan. Pasensya kayo no pinagdanag kayo, auntie. Laglagi pom adito'y balay ko ti ayan mo. No adadakis ang mapasamakan ka di tarwar. Siyak ti pabasulan dagiti dadakkel mo. Saan na maulit, auntie? Agpakada ako no sumaruno. Tapno saan kayo agdandanag? Ala, agpulis kan tamangan kan. Nanganak itayan, tamabisina. Imbatyan ka iti sidaam. Pagawid mo dyan mo, Petra. Apay pagawid katagad adal nga rod. Oo, no makaadal. Asino titulungan na? Siyempre, ni Antina. Ta iso timong papaadal kang kuana. Awalan, di natanpagan ano dyan akta. Tana brainwashing. Di kabsat mo tayong dirignanan. Kat isuntulang ang titulungan na. No addan trabaho na. Ay, di ka man nagpanunot iti negatibo, Goryo. Di ka katagyaman tadamang tulong iti anak ta. Di ka mga rod agagawa, tapno mapagadal ta kuma. Apay, akong kontrahan na, Petra. Gapo tapalin suwag ti panunot mo. Anya? Anay ko, antay ka manan! Agkabil ka manan! Gad! Lumaban ka, ha? Agsinatan! Tanagalas na aramid mo! Ha! Panawan ka! Yes, tagayam, ha? Hurayin nak dita. Talag tibatang ko! Ay sus, delikado man dahito yan. Tumaraya kun! Nagapa kami kaniguryo nanang. Kamkamatan na kiti patadem. Anya, ay unay mo tikas tang aramid ti asawa mon. Anya man tinagapaan yun, aya. Di pa nagbisbisyo na. Amo na nailumlum kami iti utang. Tanamin ano na bankrupt kami iti garden me. Ngamday jay pa'y labisyo naman tininto na rin na. Ay, kano nga tangag na akam di asawam. Imbes at ti anak yo ti panunutan na. Saan tajay matbisyo na ti ununaan na. Petra, ingka kitaan di balayaw. Apay nanang. Naggapo dito'y balay di kasinsin mo. Maururam ka no di balayaw. Anya? Awa na nanang. Nauraman ti balay me. Ay, apay nga taaya. Apay anauram. Ni Goryo tigapuanan ti amin. Da nakakita ka ni Goryo. Inuram na ti balay me. Anya, ay una yun. Talagang awan manak na kung di asawam. Apay ngay naramid na ti kasta. Sinaakon na dya Goryo nanang. Kat ayan na kano ita. Napansiguro man na itayan ti kabsat na. Mapagbagtitsan na dya tao. Adda ka di extra a kwarta, Silvi, anak ko. An-ano nyo ti kwarta, nanang? Pabuludan man ni manang mo. Awan apulos kwarta na. Nairaman ang nauram ti kakaisun a kwarta nga iduldulin na. Idi nauram ti balayda. Ha? Apay uram ti balayda, nanang? Ay na, inuram ni Guryo. Inuram na sa Pimanaw. Anya? Apay niya inaramid na ti kasta. Ay na, no siyak ni Manang Petra. Nasaysaya at no isina kung da a tao. Awan ti serbina nga agdenden nada, takasta mo ilang karamid na. No di na pala sinaan, amangan no adadakas ang mapasamakan kwa na.
Kastamot lati bagbagak iti kabsat mo, anak ko. Sige nanang, mangipaw itak iti kwarta. Ngam ibagayo kinimanang timbagak kada kayo. Saan ko mga agpakamartir iti kas na klase ti lalaki? Manu atawan nagtuok iti danana. Ngam aging gaita, awan apulos nagbaliwan na. Wan nga rod anak ko. Awan mo't ngamin ni manang mo dito'y balay. Takasaritam ko ma. Basta ibagayo timbagak kada kayo nanang. Wan anak, ibagak to no sumangpot. Nangag mo ti inyawag ni lolam kanya. Di inaramid ti amam. Wen, auntie. No apay mo't nga inaramid ni tatang tikas jay, Agbagtit siguro di amam. Iso asika, saya atom ti panagadal mo. Tapno makaturpos ka. Wen, auntie. Saan abarkada wen no bisyo ti into naram, nawatam. Wen, auntie. Denggam kan aramidam dagiti bagbagakan ka. Tapno saan ka ama itulad ka dagiti dadakkel mo. Labaam tuman ti uniform ko inton madamdama lili. Wen, auntie. Igalgal mo ana imbaga. Ewan, at the seminar mi iti talong aldaw. Si kalaang ti mabati dito'y balay. Kita ama, sana kumkumpur mi ti papapanam no awana. Lumalpas ti klase, diretso awed. Wen, auntie. At ti allowance mo. Ni, adapay mo't siya interview din na panalawas, auntie. Alaong kit din, tani talong aldaw ti kaawan ko. Agyaman ak nga rod, auntie. Kumusta nga tamot ni Guryo ita? Sa dino nga tatiayan na nanak ko. Ay, ada ka no karo ba nakakita kan ko na iji sentro, nanang. Agtrabaho ka no mati iji kalsada. Naimbag man ta na panunot ng ti agtrabaho. Wen nga rod, Amangan no nakaamires kat nagbalbali umutun. Mabain la siguro nga agawid dito'y lugar tayo. Gapo iti inaramid na ide. Naimbag nga oras mo, Petra bakit? Guryo. Isyak nga ron. Mabalinti umay. Ay, ala, sumrek ka. Pasensyakan. No'y talaga nga nagpakita. Kasta unay nga mintibain ko. Kapoy tinaramid ko iti kalabas. Sapay la ko ma. Tama pakawanak. No apay mat ngamin nga inaramid mo tikas jay, Talaga kayat ka asidiran itikas jay nga inaramid mo, Guryo. Awanan ti balay tayo. Tainuram mo matan. Sorry, bakit? Nakulaapan lang amin ti panunot ko iti. Nagbabawyak na diyang inaramid ko. Pimanaw ka kaslasok, kalpasan na dyan nga inaramid mo. Binanawam dagiti utang ta. Kakaasya ka masingsingir. Katawa mo nga ro pagbayad ko. Kinapudno na. Kabayatan ti kaawan ko. Nagtrabaho ak. Ora niya klase ti trabaho. Sinarek ko. Basta legal na trabaho. Kat nakaunungak. Nung saan pa nabayadan ti utang ta. Siya akong timang bayad. Ay nasaya at tataddan kwartam. Ay talaga ajak nabayadan dagijay. Nabayagan nga utang ta dagijay. Naimbag ko nama. Tas andak nga indarom dagiti nakautangan ta. Sige. Tabayada kami ng dagiti bakit. Aywan. Kumusta mo tanda anak ta? Katadapay la yung syudad Umandanin ti pa nagturpos na. No kasta. Talaga pinagadal na antina. Wana. Kanayon ka na sermonan ni Antina. Takas jekat nga rod ti kina-istrikto di kabsat ko. Ngam at least, naanusan na lata. Kat ita, agturpusan iti mabii. Ay nakablawan ka anak ko. Nakaturpus ka iti kolehiyo. Babaan da iti tulong ni Auntie Sylvia kanyak nanang. Wen nga rod. Ay na, oray na ungat ka ni istrikto ni Antim. Naparabor lata. Saan na naimot? Wen nga rod nanang. Anak ko, kablaawan ka. Ha? Tatang? Wan anak ko,
Nagsubli akon. Katagyaman ak. Tainawat nakmanan ti inam. Pudno ka di, nanang? Wan Lili, pinakawan ko na ata nagbalbaliw matan. Nagagat pa yan ngagtrabaho. Napanagnagak ti pa nagbalbaliw nan. Iso nga awatan tamanan ati amam anak ko. Agkat nasayaat nga rod na nagbalbaliw kayo, tatang. Nagsweldo kan, Lili? Wen, auntie. Mabitlaang tekan kayo iti kwartayo. Adoy, auntie. Ni, apay day ta kwarta. Ikan kayo mat iti kwartayo, Tainik ikandak mat idi, auntie. Ay sangan, idulin mo day ta. Agurnong kakit di para iti masakbayam. Wano saan dananang kantatang mo ti ikam. Ha? Isuda ti rumbang at tulungam. Saan asya? Auntie? Iso a pinagadal ka, tapno saan ka maitulad ka dagiti dadakkel mo. Taam mo matirigat da. Ngam saan ka nga obligaan amang tad iti kwarta kadakwada. Adakan ka no ikam idawan na saan. Tulungak ida, auntie, takaasi damat. Nasayaat mo, tamapanunot mo dayta. Ay, anya nga, kat si kamo ila tinamnamaan da makatulong kadakwada. Iso apang nga asim, tadi mo imutan ida, wan? Wen, auntie? Naimbag mo ta nakapasyar kayo, manang Petra, manong Guryo. Kat, inikan na kayo ni Lili iti kwartayo. Wen, ading. Ipag, pakawanan na kuma. Pinagpanunutan kay ti dakas iti kalabas. Wan, amok amin nga imbagbagam iti kalabas. Ngamjak to pulos maaramid ay ka. Binilin ko pa'y ngarod ni Lili at tulungan na kayo. Wan nga ron ipag. Nagsaya at kaunay. Ta tinulungam ti kaanakam. Amok tirigat yung iso nga inaramid ko ti kasjay. Saan kayo adisidido amang paadal iti anak yung? Iso asyak tinangakam iti akman nyo kumaadadakkel na. Ngamjak ibuy-buy-buy deta. Kaya't kayo la apalagipan. Pasensya kan, ading ko. Wan ipag. Pasensya ka lakuman. Kat agyaman kami manan ititulong mo kada kami. Biyag. Di tao. Anong samtoy balay mi, Daniel? Simple lang. Simple lang, mayat lang taman. Tinapatay kat adapag na anak, tapno saan akong nga gastos ityaba. Sa bagay, gusto ka. Oh, mabisin ka ka din. Itay pala nga, Marisa. Mabit lang nga rod ta mga laak iti kanam. Agyaman na, tapi nagnagnat dito balay mo, Marisa. Si kakit di man. Nagsaritaan tanti may papan iti day taabanang. Okay lang ang kanya. Maawatak no awan apulos urnong mo. Kas na ko nam kanya, kat adakabsat mo asinuportaran iti. Kunya ron. Isadyak nakaurnong ta napan amin iti kabsat ko ti sweldo. Wen, maawatak day ta, Daniel. Iso adi ka madanagan. Mabalin ka di adi tuyak pala ang balayo, Lola. Day, apay. Awan ka di pa'y ninanang mo, Jane Apaw. Saan pa'y asim mangput ni nanang? Ang mga no nag-overtime manan iti pwesto na. Wano saan, ang mga no atid dugmanan ti pila dagiti pasaheros. At lalaki, iti balay mi, Lola. Ha? Ne, asino ngay day di alalaki, Apaw? Nobyo ni nanang. Anya, inyawid ni nanang mo tinobyo na di tabalayaw, Apaw? Wen, Lola. Mabutengak mat nga agawid nawan ni nanang. Tadudwa kami lang iti balay. Ang mga nudakas taramidan na. Kabutbutang ngamin tirupa na. Ay, talagang hayam nga insangput nan ijay balayo tinobyo na. Ang damat gayam ti apo ko ta dito bakay. Rabiin, ang mga nusapulan ni nanang na. Awan pa'y ni Marisa di tabalay dalakay. Tila ang nobyo natin da dita. Anya ang nobyo may tasasawang bakay.
Ti kavid video call na idinapanta ijay balayda. Nukasta. Pinagnaid na dayjay alalaki, iji balayda. Wan lakay. Ay, una yan ni Marisa. Di nala pinanunutay nga dati balasitang nga anak na. Namumati anak ta. Sobra mo ti kinaimbag na. Nobyo naman, wano karoba na. Talaga anaparabor. Saan siguro akomportable ti apo ko ta, iso nga imay di ti balay. Kasta mo ti kuna na itay. Balasang ngaminan ni Jane lakay. Kasaritam to ti anak ta, intun umay di ti balay, bakit? Ayan ni Jane, Nanang. At day ti sala sanak ko. Madama ti panag-review na, tanda ka no quiz da inton bigat. Ape adi pa'y lagawid katrabin. Inururay na ka anak ko, tanarabyan ka ngamin. At damot ni Uncle na akadwa na ijay balay. Saan akomportable ni Jane itinobyom? Ngamin, italaang anagkita da sa maysa. Balasangan ti anak mo. Anya nga ro ti aramidak ngay, Nanang. No apay ngamin a pinagnaud mo day di alalaki di tabalayaw. Isupay ngamin ti gastusan na iti abang na, Nanang. Kentap no matulungan nak ijay pwesto. Kasano, nulukwan na ka. Di isuntumanan ti pagsangitam no kwa. Nagkarin ni Daniel, Nanang. Saan nakalukwan? Ikalay sanak kano. Ay, agpanunot ka kumaan ay anak ko. Saan adakas ti agayat? Ngam am-amumpay kumaan na imbag ajay tao. Tapno saan ka amailawan manang. Di ka kumamaupay kadagiti ibagbagakken ka anak ko. Madanagan aklaeng paraken ka. Amok tinagdalanam idi pinanawan na kati ama ni Jane. Diyak kayat amaulit mananday jay. Wen, di kay madanagan, Nanang. Napudno ni Daniel kanyak. Di naktulukwan day jay. Di mo matkadwa ti anak mo. Di na kaya ti sumurot kanyak. Agnaud ka no iti ayan dalolo kun lola na. Iso nga itulod ko dagiti bado na itjay. Bayam ano kasta ti kayat na. Sa bagay, natalgad nutkit diti kasasaad na itjay. Taamok asaan abaybay ang dagiti dadakkel ko. Ken may mayat mo't laeng no agnaib ijay. Tapno masolo ka. Anya? Naringkat ngamin no adda ti anak mo di ti balay. Adda ka inagaw ko iti atensyon ken oras mo. Sika talaga. Ayun gayam, sumurot kan to iji palengke inton bigat ha. Tapno adda katulungak ngaglako. Una, awan mo't kat ti aramida kinton bigat. Awan pa'y mo't pagtrabahwak. Manungal daw asaan nga imimay ti anak talakay. Asidaglaeng ba't ti balay tayo iti balay da? Ang mga nobise iti trabaho na. Mumay ka narigat ti trabaho na iti pwesto na. Mapanmulagin kumustaan ti anak ka. Angin inton malam ta sigurado asaan pa'y anak kaawid da jay. Mumay akanayon marabyan nga agaw-awid. Wan, inton malam ama panak, tapno siguradong hadda ijay. Kumusta kan nga ay anak ko? Nasaya at mo't, Nanang. Kumusta ti pwesto mi ijay palengke? Kaasi ti Apo, adulat tamot ti customer. Ken sa anak unay amarigatan, tadamot ni Daniel akatulunga. Nasaya at matngarod nutultulungan na katinobyo. Wen, Nanang, awan pagdanagan nyo, tanagagat at taon ni Daniel. Saan akas kadagiti daddong madita, apapakpakan lang kadagiti karelasyon da. Sapay la kumangarod taison timang kompleto iti biyag mo anak ko. Diyak kayat makita nga agsangit kamanan gapo iti lalaki. Wen, Nanang, saanan ang mapasamak dayta? Tanapud no tinobyo kanya. Matitirik na ka. Panag ko na. Diyak ka ba alam tag trabaho ita, Marisa? Kasta ka di, anyat nasakit kan kaya. Nasakit ti bakrang ko. Epekton sa amat tanda ito iti diretso panagtrabaho kay di palengke.
Adumot nga minti ipapaaramid mo kanyak. Ala, agbati ka lang ang dito'y balay. Siya kung ti makamoy ti pwesto. Adda agas iti drummer. Agtumar ka. Ni Daniel ti lumabas lakay. Sa dino nga tati papanan na. Ray, napigsan samay. Naku na nga minti anak taytay na salaw ko di tadalan. Masakit ni Daniel. Iso asa na makatulong, hindi palingkay. Kas di ayamot ti masakit. Kita man, nakasarsaran tamo ni. Agpampambarsabat na itataaw. Anya nga tanusurotam lakay. Iti anya ko maagapaw. Tapno maamuan ta, no adar aramiden na kalukwan. No adda nga iti sabali akasinsin narak na dita. Narigat ti kasta ka panunutam bakit? Kasaritam tulangan jay anak ta, may papan iti dayta. Tapno amo na ti aramiden ti nobyo na, no kasta nga awan di tabalay da. Narigat ti agsasao no awan ebidensya. Ay kat agpaliiw tayo pa'y tapno makasigurado tayo, no anya ti mapaspasama. Kumusta ka ng Chona? Nasaya at latamat. Agya mo na, tayo manugot ka nga kita ta. When ata nawaya kita. Iti ka di sigo da boarding house mo, ti pagnanaanam. When Daniel. Iti sigud lata. Umay ka ano kayat mo? Iso na lang, ta adayo ti pagnanaada kita. Nasuro ka may nga oras ti biyahe. Kunam, adda kwarta ti single ma'am a sugar mamim. Dumawat kay ti pagpletem Siguradong ikanak ka. Sa bagay, dumawatak tumanan ken kwa na nung maibus ti inted na akwarta kanya. Tibilin ko kan ka Mabalin mo ti makirelasyon iti sa bali ngam para lang iti kwarta. Word, di ka kadi madanagan. Nukas tangad da ited ni Marisa kanyak, ibingayan ka. Rumbang laang Wala kaya, masapol nga agawidak sakbay ti alas 4. Tama nga no maamuan ni single mom nga agul-ulbudak. Sapay agin sa sakitak langit ay agsapa. Tapno dinak pagtrabaho ni di palengke. O sige nga ron, agawaan ta ti mangan, Daniel. Adda ka din ni Jane, nanang. Adda practice da, di pagadalan ita. Apay ka de. Umay ko itad ti allowance na, nanang. Siya kun ti pangtedam anak ko. Itad kuntukon kwa na inton madamdama. Agyamanak, nanang. Agawid ak matlaadagos. Ay, agtugaw ka man pa'y Marisa, tadda ibagakan ka anak ko. Idi pa'y napalabas a bulan, akayat ko nga ibagakan ka na ito'y. Ngam di ka mataymingan. Anya day tananang. Sa dinaw, ti papapanan ni Daniel no kasta nga awan ka di tabalayo. Papapanan? Ni, saan mat arumrumar ni Daniel, nanang? Tamadikit nga rod tirik, nana. Iso adinak pa'y matulungan iji palengke. Idi pa'y amakitkita mi arumrumwar no kasta nga awan ka. Inton kwan, agawid iti alas 3. Wano saan, alas 4 iti malam. Imposible mat day tananang. Ang mga nukaruprupa na laang tinakita yo. At dalaang di tabalay ni Daniel. Saan arumrumor day jay. Iso nga rod ti makitkita mi kinitatang mo alumablabas. Ay nananang di man padpadaksan ni Daniel. Diyak mo't padpadaksan anak ko. Ibagbagak laang ti agpaiso. No diyo kayat ni Daniel para kanyak. Saan laang? Basta diyo kumamot padaksan. Ay, maditirik na kita, Daniel. Mabalin ka di asikapay laang ti aglakoy di pwesto. Ay wala, mabalin mo. Agyaman naklaunay. Uray alas 8 amang lukat ka. Mabalin nga alas 9. Adda ka di pa'y aramitan? Ang dalang dagasek, sakbaya mapanak iti pwesto. O sige, tinapatagkat mang lukat ka. Adda nga min ti sukik amapan ag-pick up iti order inton madamdama. Bilangam ana imbag ti kwarta nga ibayad na, Win, di ka madanagan. at iti susi ti pwesto. Agyaman nakta niya. Dakil ti maitultulong mo kanya. Rumbang lang ang tinulong ta. Taagin inayat ta, Marisa.
Nay, kung naglakid din no si katinaglako, jay palingkay, anak ka. Saan tatang? Madingamin tirik na. Isuan ni Daniel timbawon ko. Ha? Intalak mo tinigosyom, itinobyom? Un tatang, nasaya at matataon ni Daniel. Nanay, kita ang anak ka. Narigat ti basta agtalak itaapanaway. Di kay madanagan tatang. Siyak tumanan timang bantay itilakok intun bigat. Kat, papanan nyo nga'y, nakapulas kayo mat. Adalakan may kaninanang mo ita. Urayak dito yan, tanin nakabaybayag nga grub-rubuan. Anya ter aramidom ni ti boarding house ko, Daniel. Jonah, nakaikad din akon. Panawa kong radya Marisa. Ha? Kasanon no sa pulan na ka? No kayat mo, mapantay ti adayo a lugar. Iti lugar adi na masarakan. Umdas nga tati kwarta agastusan ta. Win, dakkelagatan tuy igam ko ita. Mapantay ti adayo a lugar. Tay awan na pulos ti makaamam mo kadata. Sige, makamu ka nga ron. Basta si katagastos ha. Wen, Jonah, awan pagdanagam iti dayta. Siyak ti makamu iti amin. Nay, apay akas ta tilangam nga imay anak ko. Di matan agawid ni Daniel nanang. Ay katawagam Saan ang maawagan ti number na? Anya, ay sapay iso tinangital kam iti pwestom ijay palingke kunan ni tatang mau. Day tangarud kat nanang. Madanagan akon. Ang mga nuintaray ng ti kwarta. Awan ka diti am-amaw amabalin mo nga awagan ijay palingke. Dagiti padam nga da pwesto na ijay. Ha? Huwag ngagpaiso. Ni Mari Gracia. Ang mga no nakita na ni Daniel. Iso ti awagak nanang. Anya timbaga ti gayem mo. Nasapa kanuan ang rikop ni Daniel nanang. Do kasta. Amang ano intaray na matan ti kwartam. Kasano pa yun day tananang. Sapay dakil agatad tinig gaman na kwarta. Dayta ti bagbag amikin ni tatang mo anak ko. Nagtalek ka ngamin adagos ijay tao. Apay ngay akas jay. Kat nagsaya at matimpak pakitak kan kuana. Awan mat madi ngay nararamit ko kan kuana nanang. Oray kasano ti kinaimbag mo iti may sa tao. No dakes ti panggap na ka. Dakes at talaga, anak ko. Di ka mababalaw, tadi mo mat nagayatan ti kastan a pasama. Saan abasol ti agayat? Iso na laeng, takam malimanen ti tao nga inaya, kan pinagtalkam. Ket ita, intaray na pa'y ti kwartam. Awanan ba inday jay alalaki? Anyat ko na dyan anak tangay. Desidido met amang sapul iti dayjay a Daniel lakay. Dakkel agatad tintaray na. Laimbag ko na maaka, natibkan ti pakinagam ti anak ta. Dayta met laeng ti pagyamanak iti Diyos lakay. Palaban jay anak ta. Sa pala ko mata matunton iti kabiitan na panawag no sa dino man ti ayan na dyan lalakay. Sana mabalay na may tarayan na ti atraso na iti anak ta. No man pa'y ta maitarayan na tilintag. Di na maitarayan ti konsensya na lakay. Nagregregatan ti anak ta kwarta. Itaray na kiiden. Anya ti planom tiyona? Ag-joyride tamanen? Kat, sika kakaiso na nga adda motor nga aramatan ta. Sa dino iti papananta. Sika ti makaamu, Daniel. Anya nga oras nga grubot ta. O din ton madamdama. Maturog akpay. Napuyatan na kamin. Anya nga oras nga mina na nakaawid ta diti boarding house. O sige, maturog ka nga ron. Riingan kanto inton madamdama. Ay na, nakaparpartak lang unay ti pa nagmanehom. Di ka matanagan. Expert to'y nobyom ngagmotor, tiyona. Ay na, kaslata mo tumayaban. Di ka kati matanagan.
kontrolado ti amin. Kitam, mga ano na masabot talugan. Apay, awan ayat ti panagtalik mo kanyak. Ay, di mo na partakan. Madanagan akon. Apay, jak mo tin makontrol ti. Sa dinutayan ko, Nasaya at magta nakariingkan. Marisa, Wan, siyak da ito'y. Nakitak tinagan mo iti posti may sa a concerned citizen. Iso anaamwak a dito yung ospital tinangitarayandakan ka. Pagyamanam kasaan anak karo ti donor mo. ni Chula. Daksang gasat tapim mo sa'y tinobyang. Imay ti pamilya na itay, kat sikat ti pabasulan da iti napasama. Siya natakuman ti pimusay. Saan amabalin amatay ka? Gaputa adat rasom anas kan asangwam. Nakaamwam nga iti dayjay nga ospital tinangitarayan da iti ex mo, anak ko. Nakitak ti post ti may sa concerned citizen na nang naaksidente da. Nagasat dayjay a Daniel tanabiyag pay. Saan anakaro ti donor ang nasagrap na. Ngam tinobya na, dead on the spot ka no. Adniya, Masyanak kan kwa na. Ngam tunggal malagip ko tinaramid na kanya. Agbaliw tirik na. nakasaritam ka din dagiti pulis. Wana nang, maururay laang ang ti panagimbag na. Tapno tuloy-tuloy matan ti kaso. Tapno awan matlaang ang ti daduma ang mabiktima na. Nagadumot din ti ilaklakat mo, nanang. Wan, tanas kan nga agsumbat ti nakabasol kanya. Pasensya ka na nako. Bumawi akto kan kawan. Maawatan nakmat siguro. Uwin, nanang. Maawatan ka. Kat asino ngayon tagbanbantay iti pwesto iti palengke. Ada ni Antim Betty. Numaminsan, siyak naglaan. Nagadun a talaga ti taktak mo. Wan nga rod anak ko. Ngamsa na bale. Malpas tumat laang daytoy. Amo ka na dagsan ti nagpasulakin ka. Sa pala ko mapakawan na. Pasensya kanda niya. Ngam ituloy ko ti agdemanda. Inuta kabayadan di kwartang entaray ko, Marisa. Basta ikan lagi ti pawayway. Ta sa anak pa imat na naka-move on, iti napasama kanyak. Siyak ti pagpabasurin ti pamilya ni Chona, iti napasama ken ko na. Noan yaman ti marikrik ng ita. Kastamat lang ang tinariknak idilino ko na. Stress kan parikot lang ang tiimpaay mo itibiyag ko danya. Saan kalatta ko man anam-am mo. Talaga ka diyan ninakon mapakawan. Uray mapakawan ka. Kaya't kung agdalan iti legal a proseso ti amin. Nasaya at timpakitakan ka. Tinulungan ka kadagiti panawan nga awan ti papanan. Ngam anya ti inaramid mo. Inabusom ti kinaimbag ko kan ka. Sorry, Marisa. Pagbababawyak ti panakaamamukan ka, Daniel. Sorry mananak ko. Nagdarasudusak ang nagdesisyon. Ngam pag nakmakunday diyan na pasamak. Manipod ita. Diyakon basta agtalag iti ure asino ang lalaki dita. Nanang, Di ka madanagan. Tadyakon makinopyo. Ipamaysak lang ang ti atensyon ko kan ka anak ko. saan kayo aparitan ang makinobyo, nanang? Tamaawatan kayo. Basta pilyin nyo kumaan na imbag ti pakiinayatan nyo. Saan na anak ko? Ikarik adya kun makirelasyon. Ipamaysak ti pamatig ko kan ka. Agtrabaho ak anaimbag, tapno adda pang paadal ko kan ka, anak ko. Biyag di tao. Ay na, simbangput ka magaya man na nagkapuwi jay syudad jay may baraw. Walang tay. Ay kay, akin balay ngay, di ta may patpatakder di ta sularyo jay may. Siya kang tay. Basit la balay ti patagder ko. Ta basit matlat urnong ko anang trabaho di syudad. Ay, ay, ya, ay, ay,
managam. Ay, awan pa'y asawa. Agi batakder kan, iti balay mau. Wadante, tapno daman mat pagyanak. Na jekabsat ko ngamin tinang tawid iti balay mi. Ket mabainak mo na makikabalay ka na ko na. Nang runa ket umadadon na kita anak da. Ay, kumayat ah. Ay, nahimbag ka pa'y. Baro ka pa'y laang. Engem adan balay mau. Hay, yap apal ko jay anak ko ken ka Jimay. Tanay, adan pamilya na. Nga makikab-kabalay pa'y lang kada kami. Sana bali ano ada trabaho na ante. Nay na, awan. Ha? Masatut mo ang makikonstruction. Nasakit ka no ti ulo na ang mainitan pa. Iswada kami kani angkel mo ti mang bibyak kadakwada. Sapay ti kasuron kaw. Anak da nga anak. Hay, maistresa. Ala ante, adan tulap ta siguro ah. Makasapol tulap ta ni insan ko iti pagtrabahuan na. Awan latamukon ka anakan. Kasano ang makasapol kat saan man nga biro kiti trabaho na. Ina. Awan man bagasan. Isa ang langaging gaintun bigat jay nabatay lakay. Ala, tayo nakagpakiskis intong bigat. Anda pa'y may sasako na bati nga irek. Ay, awang nga rodon ate maipakiskes no maibus dayjay. Sapay masikog manay jay manugang mau. Dayjay mula manugang mo. Sikog! Asikog. Amo na nagrigat ti panagbiag. Ang sikog paila sikog mau ta. Duada iti anak ta. Sadla di manugang ta ti pagsawam iti kasta. Ay, nasaysaya siguro no lumasindan iti pagnaidan ta. Tano addada akanayon iti puder ta. Mangnamna madalatan iti tulong ta kadakwada. Ta papananda kumagay, kawang balay da. Ay, dahi tangarot ti problema lakay. Di nalatultuladoy jay kasinsin na. Nakaurnong iti pagbalay na. Uray basit, basta ada pagnaidan da. Nanakam nga ron da kasinsin na. Baro pa'y lang amunan nga isaganaan ti masakbayan. Kaya ti masakbayan to, ti agbalin a pamilya na. Ay, kanud to nga tabot nga ginakam ti anak ta. Umad-adong ti putot na. Ang maging gaita, di na pa'y laag sa apol mo, ti trabaho na. Pagbagaan talatan, bareng makapanunot to. Lisa, apay no agawid kayo pa'y ang ijay balayaw. Agbakasyon kayo. Ikuyog mau dagiti agaama. Tsak kaya tagawid ijay nanang, tadaangkit dagiti apo ko yo. Amangan no kumaro ti uyutan, makalang abday ti asok ijay balay. Sumusunal nga nagiti kakabsat ko, kanuray dananang kantatang. Sapay sa andarom mari ijay balay, iso nga agat asok iti unag. Ay, nabayag sabot pen, adi kay nagaw-awin. Apay, di mo mapanyilaw dagiti anak yaw kada abalayan. Ay, iso dalangan ati umayag pa syar dito eh. Kan may isa, nagawid na kita dua kakabsat ko. Ado kami una ije balayan. Awan pagturugan ije nanang, tabasit ti balay mi. Ay, kastaya. Kay, kaano nga tagay? Amadaan kayo iti trabaho, iti anak ko, Lisa. Ay, pasensya kayon atani, masikugak mo ngamin. Agaplayak ko mga agtrabaho nga masikugak magtan. Bagbagaan mo nga minajay anak may. Tangay, saan na kami adingdenggan na dadakil na? Sikan timang bagbagakin ko ana. Dagdagan nga trabaho, bareng sikat adinggan na. Kanayon kumot adagdagan, ngam di mo't latag kirin. Ay, di lamasyan kada kami adadakil na. Imbes ada kayo timang tulong kada kami saan? Tada kami mo, timang pakpakan kada kayo. Agraman gatas dagiti anak yaw. Da kami ti agdis-diskitar. Ala, pasensya kayon ananang. Sana bale, tainton makaanakak. Agsapulakton iti pagtrabahwak. No, di ka man agsikugon Ha? Kitain niyo mo basay, Lisa.
Awan trabaho yaw nga gasawa. Isuwa di kay anak nga na. Tawan mo't ipakanyaw. Kano nga ya mablisingan to'y balay mau kaanakan. Nalpas mo't tayo. Intun nga may alawas ante. Ta ang diskitarak man pa iti pangnayon ko iti kwarta kagastusan. Ay, no kayat mo. Nayunan me ti maparte. At datay tarakan me ni Uncle Mo apataw. 5 apataw at dadakal lagi jay. Ni, nagadun nga yan te. Saan na, nakababain. Ay na, pagpainam ko ma. Kas kalasap sa bali mo. Kas la anak mo hindi pang ibilbilangan mi kada kayaw akakaanakan may. Manipod na ulila kayaw. Kas lada kami ti dadakliyaw. Ante, Isuwadi ka kadi agpapain. Tulong mimutkin ka, kanakan. Basit la ba nagdayta? Jimmy Baraw, umay ka mamikat di tabalay. Ninayo na tinaglutaw ta inlakam ka. ha? Ay, sapay nakaluto ako nante. Ay napo, pangal daw to na ati linutam. Basta umay ka mamigat di tabalay. Taag sasago tayaw amangan kaanakan. No, kasta, saan kan nga agsubli ijay syudad, Jimmy? Sana na ka. Pagtalo na klagay. Talunat ti talon may. Ta saan mo tamasangot ti kabsat ko. Tadamat ngamin trabaho na. Ay kaun kaanakan. Sayang magjay talon nyo no saan amamulaan. Sapay medyo nalawa. Ay Wayne, tito'y kanton amang rabi iwan. Ta ilak amanda ka iti kanam. Ha? Ay, sana nante. Ijayak ton balayamang rabi. Ay na, di ka kadi agbabain kaanakan. Masyan kami ngaminkin ka. Tagmay-may saka di tabalay mo. Kan maturog ka pa ikit di dito'y balay. Ano kaya't mo kaanakan? Ha? Manyat serbiti pinaramin na balay na nga ay mo di na mapagturugan bakit? Kasi nga raw, awan kadkadwana, naimbag dito'y balay. Tada tayo akadwana. Naimbag tulaang mga sawan ta, hadan to kadwana. Agam, awan sapay mo, nubiam di may. Ewan pa yan, te. Uwan, may mayat mutlaan no, agtalinaid ka aparaw. Ta narigat ti biyag itan. May mayat ti single ka na yaw, ta awan pampanunutan. Baking laan ti itiggudaw. Apay, papanawon da kami dito'y balay, nanang. Saan kayo apapapanaway? May mayat mutlaang no aglasin kayon iti pagnaidan. Tapno amuyo ti awan kada kayo. Tano agnanayon ti kaadayo iti pudermi iti amam. Saan ka amapuwersa nga agtrabaho? Anya? Para mutlaang iti pagsayaatan nyo ti pampanunutan. Nataw anak ko. Kasano? No awan kami iti amam. Kasano? Makasuro kayaw nga agdiskitar iti kananyaw. Nang runakit na'y, umadadam dagiti anak mo. Iswa sapay kuma saan nga saksakit tinakam mo, wain. Kay, papanan mi nga rudon ngay. Awan mo't pagkakaran may. Agsapulak iti pagnaudan yaw, anak ko. Jimmy, kanakan, umayak man. Ay, ante. Nakalimod kaya. Wain, idagasan ka iti pinalingkik nga ikan. Ataw, makaamu ka namang luto, wain. Allah, inlak aman dak man nante. Mababain akon kada kayo. Nakasingsingpet kayo kanya. Ay na, atay takamaday. Kasla anak nga ruday, ti pangibilbilangakin kakaanakan. Ay, huwag gayam, Jimmy. Aday baga. Kaya sapay kumataw, manugot ka iti daytoy. Ha? Anya na tante? Apay no, agnaid ka laangan ije balay. Total awam mo lakad kaduam dito'y balay mo.
Ha? Ay, saan nanti? Ado tayo magkakabalay, no? Mainayo na pailang akabalay yun. Saan ka anakan ta sumublat da insan mo anato kanti pamilya na dito'y balay mo nga agnaed. Ha? Ayaw mo sabsabali ka da kayo kan ni insan mo. Takas laag kabsat kayo. Uray agabang dan ano ko. Ay, kwa, ante. Ay kaanakan agpakpakaasi naimbaglakin ka tagmay-may ka. Ngam dainsan mo, nagaduda. Iso may mayat no mailasin da iti pagnaudan. Umay kan agnaud di tabalay. Ha? Ay, kwa? Sige ante. Ay daay na, agyaman na. Uray agabang da. Ay, kwa kanakan, manungay ti abang da. Sana nante. Ta makipagnaidak mo titilibre iji balayo. Iso saan tan nga agabang? Ay nakasingsing ka talaga. Jimmy, apay nga intulok mo nga agnaed da insan mo iji balay mo. Awan mo't sabsabali ante. Kan masyanak kaming karakwarda. Kan nasingpot da anti Eva kanya. Iso jak mabali na paayan ita. Kahit pag naedamon ngay, Iji balay da anti Eva ante. anya, no kasta, agsinukat kayo ni ti pagnaedan. Uwan ante. Kat kasanon ngay no mga asawa kan, pag naedan yun to ngayon iti pamilyam. Agsubli kami to iji balay ko ante. Ay, kita makaanakan. Di ka unag taltalagtan eh. At da sabali nga ugali di kabsat may anima ng iba. At da di yu amo nga ugali na antiyo kanakan. Di mi laing bagbaga kada kayo, tanong mabalin. Di mi kayat nga agiginura tayo nga agkakabagyan. Ha? Anya ti kaya ti asawan anti Lenny. Ay, basta agpaliiw ka kan agridam ka kaanakan. Sana gaputan na singput ti tao kan ka nasaya at ti pinsar na. Ado, tagin sisingput lang. Tapno maala na ti kayat na kan ka, Jimmy. Nato, awan ka ng tayon. Ingka maagdiskitar iti mailuto Siya ka kanayon tagdisdiskitar. Nasakit nga rod ti ulok arumar. Nagpudot. Agaw awir ka nga raw, tasyak ti rumor nga agdiskitar iti ka ng tayo. Ala, ipaidam ni baby di ta indayon tabantayak. Ay, sensya anak pa lang ita. Hey, isumilat ta ti aramid dyan nakta iba. Sa dumilat ta. Maturog lat kukuin na iji balay ni Jimmy. Ay na, problema doon dayta. Tinapatay, limasin dan iti pagnaidan. Ha, saan ako na ma-stress iti anak ta. Ken adan balay na. Kanya balay na ngay bagbagam. Kayat ko asawan, adan libray apag naidan na. Wine, saan ngagnanayon ngagnaid dayjay. Tasaan da ako ko dayjay. Ay na, saan to apapanawon ni Jimmy da? Tanasimpot ti ka anak ka. Ken iso nga raw nga inayabak ni Jimmy ngagnaid dito'y balay. Tapno di napapanawon da nataw iti balay na. Kay, kasano ng mga asawan? Pangibalayan na kumay ti agbalin nga asawa na ngay. Ay na, sana bang asawa ni Jimmy? Aglaklakay kanwa baraw. Kasta timbaga na kanya. Manang Eva, damag ko analakom kanun jay dagaday di tatang tayo. Puno ay ha? Wine, apay aya. No sa pulin yaw tinaglakwak ay awanay. Himbayag kaw ni ti utang kaw a pinagpaagas ko ide iti day di tatang kenanan. Ha? Siyak bay, tinangi papa-ospital kadakwada ide. Saan aya? Inggas-gas tusak ida. Nakautang at iti dakkelagatan. Gapaw iti panang papaagas ko ide kadakwada. Iswa diyo sa pulan ti naglakwak iti daga. Time bayad kaw ni ti utang kaw. Tangay di mo kaya't nagtrabaho. Bantayan na kiti anak tatasyak ti manggad nato. Ay kayo na. Ang pagtrabaho maya. Agabrodak. Pagabrodan nakti kasinsin ko nga damot lay ja abroad. Anya?
panawan na kami kadagiti anak ta. Kat kapilitan at di ka magtrabaho. Dumakdak ka lang nagiti anak ta, ngam awang pala trabaho. Ay, diyak ka ba ilan, nabantayan amin dagiti anak ta. Iso nga, agpatulong ka kaninanang mo. Taalaan natin na dumang anak tayo di balay da. Anya, para day talaan di mo kabailan. Basta ipan mo dagiti babasit nga anak tayo di balayaw. Agbati ti inuuna kanti may kadwa. Tayo sudat ti bantayak, bakit? Anya? Nataw, kwartaman bay. Awan kwartak nana. Sakit di kumatik kanyo tanay. Awan igatang ko iti bagas may. Anya, ay, manunabulan ni Lisa ijay abroad. Ngam awan pa ilat impawit na. Hindi magarot agparparik na ti awanan bain a babae manipod nag-abroad. Anda siguron lalaki na ijay. Anya, ay, awaga ma. Dumawat kay ti kwarta. Anyat serbina nga imadayaw. No, di da kay mo't ikan iti kwartayo. Pagawidom langay, no kastamot laang. Di na nga rod sungsung batang ti awag ko. Iso ang masuruna. Ante, ang lakadwa kasi mang pwet ni Jeline, nobya. Jeline, ni Ante. Naimbag ng oras yun, nana. Na, kano pa'y nga at danubiam, Jimay? Nakaamuam kan kuha na ngay. Basta gamida dito'y unang ti pagsasaritaan tayaw. Saan anita ayan tiridaw? Tunay kan aya bakay? Ala. Sumrek kayo. Ano kasta, mag-asawa ka, Jimay? Unang kal, umdas mat siguro ti ornong ko apag kasaran may itinobyak. Kang uray simple lang nga kasara. Wen, tanay, ang mga numalakayan ka baraw. Mag-asawa ka pa'y lang amin, Jimay. Kainagrigat ti adda asawa na. Bayabaw, day ta asasawa. Apay aya nga upayam ang mga asawa ta kaanakam. Kakasapulan na nga rod mo ti kadwa. Ay kay, kasanun ngay, numangasawan. Pangiyawidan ng tungay, iti asawaan na. Kayawid na di balay na Ada mo balay na. Ay, di mo basta papanawin danataw ijay. Tanabayagdan nga nanaid ijay, Jibay. Ha? Yawid mo dito'y balay ti asawa. Basta di mo papanawan ti kasinsin mo ijay balay mo. Tadlata ti agkalaban. Apay kay akas tati sa umiba. Awan karbangam iti balay ni Jimay. Tasaan mo ako ko na jay. Tawid ko dayjay adaga. Ngaminted ko laeng itinatayon ngay nayaw, Jimay. Maasya na kinkwa na. Isuma iti impatawid na kinka. No kayat ko asublion dayjay, mabalay. Ay di mo amuti bagbagam ababakitan. Nagan mo ayatin nakanagan iti titulo na dyan daga. Ako le magkartor. Awan bibiyang mo iti daytoy naawatam. Ulitan, Jimay. No mga asawa ka, dito'y balay ti pangisang pitam iti asawaan, Di mo papapanawin danataw ijay balay mo. Naawatam. Dito'y balayan ti pagnaidan ta, Jimmy. Tanadlaw ko iti ikit mo, adinak kaya ta para ken ka. Pasensya mo niya, Ante, Jeline. Okay lang. Aw-awatin talatan. Tanarigat ti makiap-apa, Jimmy. Jak polos ni namnam at ikas niya nga ramidin ti ikit ko. Isumat lang na kasi misingpat kanya kiti kalabas. Gayam, ando sa bali agagam na. Ala, ikararagan talatan ni Antim. Tapno malawlawagan ti panunot na. Dalusak to'y aglawlaw to'y palay ni Jimmy. Ang palay mo ten ti anak ko. Rumbeng la ti anak ko ti agnaid dito. Di na mapali na papanawon danato dito. Lula! Itatang! Ay! Baybayan nyo nung nakaturog pa ti amayaw. Agreeing tulatan no kayat na.
Lola, saan ni matan na maring? Kan, saan sa matan nga gang angas? Anya! Hey! Anya ka din dito nga ipagbaga mapap! Nan! Intaman kita, hindi amayaw! Nato! Anak ko aya! Apay ngayon nagsapat ti ipapadaw mo! Kasanong dagiti anak mo! Anak ko aya! Alaak dagiti anak ko. Tagnaid kami ni ije balay dagiti dadakkel ko nanang. Ay kat, adakin ka day talisa. Tanusyak, wan maikarek may tulong ko kadagiti anak mo. Uwen nanang, maawatak day ta. Aladak day to. Tapos saan na makastrap ni Jimmy dito'y sular. Ha! Saan nagaputan na tayo di anak ko kat nawaya mo tingagsubli dito'y balay na. Ay saus, nasa magmanan dito'y. Ay, paras pasak man pa'y. Sa ko ituloy ti panagalad ko. Nda. Anak ko ti nabader ka. Ulam! Alay ko! Tinukaw anak! Anay ko! Kumusta niyan, te, Angkal? Kayawanan ba raw? Sana na isang butibiyag ni Antem dito ospital. Ay, natayin ni Antem. Nga po itigita, ti karasain. Anya? Ay na, kamaudyanan na, nakasubli kamatlaangan dito'y balay mo, Jimmy Barok. Uwanan, te. Dito'y kami ngagna ti asawa. Rumbang laang, takukwayo daytoy kaanakan. Ante, Kabsat ko day di antim nga iba, jak kanunong antimadi nga aramid na. Ti kinaagom na iti daga. Kinapudno na adu ti inaguman na. Ado nga amang titinawid na adaga ngamda kami akakabsat na. Ngam itata na tayan, di na mangarod na itugot dagita nga inagaguman na. ante, Iso amaday ti agag-agom. Di mo almanan ti saan mo akukwa, ta di mo maitugot dagita intun pumusay ka. Alagagayam di tamanan, tinagibusan, ti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyang Ti Tao Musical Scoring Eli Palacio. Insorat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless si Titong Galmaysa. Biyang Tita. Hello, Jonah, my love. Kumusta kan? I miss you. Hello, Alvin, my love. I miss you too. Kaskastal ko dito sa led ko. Talagang amon ti oras ti panagina naman niya, my love. Timing mo ti awag ko. Uy nga ron, kat kumusta ka matad, my love? My love. Ada nagatang ko alote pagipatakdiran tayo ti balay ta. Kasta ka di? Kat iman na ti impaw iko akwarta? Awan ha. Inyan anay ko. Ninayunak pa ikid di Inla ko tay basit atawid ko kadananang kantatang ko. Kat ison ati inayon ko a pinagbayad. Ala, apay nga ngayon kong Alvin. Sayang. Sana bale, tabasit lang day jay anaila ko. Kurang mat ngamin ti impawit mo. Iso ani na yun ha. Kasta aya? Ala, sana bale. Siyak tagkastos para iti pan nakaipatakder ti balay ta. Ano sa mon, my love? Tani, sigamit latiad da kwartana. Sikatiag suswildo dita abroad. Wen, okay lang. Talaga kasta. Tinapatag, adanton balay ta. Una, tapaman nga bakasyon ka. Asikaswuntan ti pa nagkasarta. Apag isuntumeten analpas ti may patakdera balay ta. Ay na, sabay la ko matamalpas ti balay ta, Alvin. Una, malpasa talaga.
Basta da kwarta ama aramat. Malpas. Wen, ibawit kun to adagos ti sweldo kung mo may abulan. Tapno makagatang kan iti materyales. Kat marugyanan ang marami ti balayta. Wenjo na. Kat di kag danag. Tabantayak to na imbag dagiti trabahador. Manong Floro, umutangak man iti kwartam. Ne, pangusa namin ti kwarta. Kabay-bayad mo lang iti utang mo. Ita, umutang ka manan. Wen, tarugyan min tagi patakder iti balay mi. Anya? Abay, talaga ka di, nga gipatakder ka ni ti balay mo. Wen manong, balay mi ken na Alvin. Ay na, ading ko aya. Mamin anumat nga ibagakan ka. Agurnong ka pailaeng. Tainton makaurnong ka, agawid ka. Tasika ti agipatakder iti balay mo. Di ka agipatakder iti balay mo, nuawan ka iti Pilipinas. Adda ni Alvin ijay manong. Saan kayo ba nagkasar ka ni Alvin? Iso adi ka basta agtalag. Agtalag kak iti nobyok. Nakagatang nga ro din iti lote apang ipatakderan mi iti balay. Anya? Ay, mano ti utangan? Tay sigod agatan nga utangag kan ka, amanong. Sana bale, bayadak manan into nagsweldo ah. O sige, mabitlaeng. Nanang, ito yung titawid ko adaga. Tagpatakder ako ni tibalay ko. Nay, kunak man no kunam nga adagatangan yu alote ijay sentro. Saanan tanangina. Imbis nga igatang ko iti lote ti kwarta. Lugan langan ti pangigatanga. Anya? Agi patakder ako ni tibalay ko. Tapno da pagbalayak ng mga sawa. Naapay, pinawitan na ka man ni Jonah iti kwarta. Uy, nanang. Iso nga ro ti pagpatakder ko iti balay. Nalaka na saya at garod no kasta. Tapno adamot pakakitaan jay nobyam iti nagbambanugan na ija proud. Agad, kano nga iti kasariyaw. Intunto ah. Kasano makapagkalay sa kami ngay. Kat adamot iti abroad ni Jonah. Intun makaawit ah. Alagaro. Sige, itudok no sa dino ti ayan titawid mo alute, anak ko. Tapdo marugyamon ati agipatakder iti balayaw. Agurnong kamat para iti bagim aading ko. Di mo ipawit amin na sweldo mo di Pilipinas. Agurno nga to ano malpas ti balay mi manong. Abay, dakil unay ayat ipapaaramid mo abalay mo. Wen manong, 2 stories. Ay, apo, siyak ti madandanagan iti kasta nga raramidem. Uray ko man o nagkasar kayo iti nobyom. Di ka kadi madanagan. Agkasar kami apaman ang makabakasyona. Ay, sabay ko mangarot at amalpas ti balayo. Ang apay na ornungam langan ti kwartam dito abroad. Tayo to nagawid ka, samon to ipaaramid ti balayo. Si kamot manong, paulit-ulit mo't day tang ibagbagam. Ay na, no, kasapulan nga ulit-ulitek, aramidek. Tapno makapanunot ka. Kasanon, no, kibaltang. Oh, di sayang, dagitin pau-pauit mo akwartam. Dakilan agatad ti impaw-pauit mo itinobyom. Sana bale, tadandaga apundar mi. Kanadan tumutan balay mi manong. Ay, adong aminan tinapasama kakasta. Adon, tinaamamok alino ko dagiti nobyo da. Dakilagatan tinawaldas kadakwada. Manong, idumam ni Alvin kadagita alalaki. Ngamin nasingpo tinobyo. Mapagtalkan alalaki. Alvin, honey, kayat ko dayto yabang. Daytoy mano. Daytoy aday di online. Okay, sige Faye, honey. Ang katangin ta. Manuti presyo na, honey. Daytoy man eh. Oh, kita medyo adangin-nginan na. Ayos lang. Kabala kang katangin day ta. Sige, i-order mo. Taited ko ti kwarta kan ka. Oh, thank you, honey. Nagsingpot ka talaga, anobyo. Manuti kaskin ka. Gapo tayo ayatan ka. Kat pangasim ha. Di na isuksukat iti ure asino. Napintas ken ubing kapay. Iso nga ado dagiti agar aram kan ka. Ang mga no isukat nak to. Saan, honey?
Si kalaang ti love ko. Pag-aasim ko mga rod. Tapumanaw ka iti trabaho. Hawan. Pumanawak to, inton agasawa tayo. Amuma, tultulungat dagiti tatakal ko. No agsadingak ng trabaho, di hawan mang tulong kadakwada. Basta di ka nga rod sumursurot iti uri asino ha. No da mangawis kan karumwar. Wan, di ka matanagan. Pudno makitigtay bulag, iti agtutuma lalaki. Ngam, jak pulo sumursurot iti uray asino kadakwada. Ngamin, adakan nga tagikwa iti puso kan ayat ko. Bakay, asinaw din sangpat ni Alvin a babae, di parbangaw. Jaka mo awan ambok dita. Ubing ka napintas ba't a babae? Jaka mo, di pa'y mo ngamin nakareing jay anak ta. Ay, madilay tuya na mapaspasamak bakay. Apay nga, ang nagisangpat iti babae diti balay. Kat adala nga rudan ni Joe na anobya na iti abroad. Jaka mo paluputum apaman makariing. Why? Masapol nga ati paentay tikas niya nga raramidan na. Ta sana nasaya at tikas ta. Gayem ko ni Fe, nanang, tatang. Nugayem mo, apay nga raw nagkaita kayo. One month nga may Alvin. Ibagam tagpaiso ka na kamay. Hindi ka nagliba. Basta gayem ko. Ay, sige. Iluto pa iti gayem ko iti kanin mo. Na, edda mo naluto ang makandita. Tao. Di na kaya ti ikan, nanang. Karne, ti kaya't nasidain. Ha? Anya! Jackpot siya. Nagayim na lang na dya babae. Bakit? Luray siya ka. Nobya na lakit di dayjay. Imposible agayim na laang. Kano naglailo da, iti tungkal maysa. Huwag nga ron Nagsinsinubo na payamangan. Nadakit ang gaya makastar. Nayapaw, kasano nga ron day tuyan da kay. Kasano ngay ni Jonah anubya na. Sabay madama, ti pan nakaaramid, ti balay da. Huwag nga ron. Nilamas siya ni tinobya na ija abroad. Ang no pagdamagan ta dya anak ta, ilibak na may. Hindi naman aklunan ti amin. Ay, maasyanak itinobya na ijay abroad lakay. Anya nga taay at tinasaya at nga ramidun ta. Ipakamutan sa langan ka ni Jonah at araramidon ni Alvin. Baka Anya, ay lakay. Ang mga nuda tamad tiguraan ti anak ta no aramidun ta tikasta. Nang runakit awan inaklon na kadata. naita ti parikot ita. Ang naulitan na pa iti mangisangpan iti babae iti balay. Isuntaon ti panagipulong ta iti nobya na. Jonah, ang mga noday nayon mo nga ipawit ko a kwarta ni tatang inton bigat, siyaktong ti agpawit. Ay, awan kwarta kon, manong. Napanamin iti balay mi. Ay, manipon na kinobyo ka, di mo maipawitan iti kwarta ni tatang. Eh, pasensya ka pa'y laang, manong. Si kapay laang ti mangipawit kan ni tatang, tani. Adupay mo ti paggastusak. Naimbag tulan no malpas ti balay mi, tamay kaktumot tani ti kwarta ti amata. Ay, kitam ading ko. Awan samat mabatbati a kwarta mo. Ay, talaga nga awan Tagdiretso amin iti Pilipinas. Ay, naimbag kan ka at adan balay mo. Namsyak ngay, mangrugrugi kami pa'y laang agipatakder. Anyat saritaan nyo iti nobyo. Kaano ti panagkasaryo? Into nagbakasyonak, manong. Sino nga ti aggastos iti panagkasaryo? Si Kamanan? Ha? Awan samat kaming trabaho di nobyo. Mangnamnamalatan iti sweldo. Kasanumot day tangay. Di nan samat amo ti tumulong ken ka. Bambantayan na nga rod dagiti trabahador iti balay mi, manong. Kasta lang? Agbambantay lang akaslad doon? Ay na, agpanunot kan, ta saan pa'y analadaw ti amin. Pilyo matay lalaki nga amo na kaatulungan, ading ko. Kasanon ngay, no adanton anak yo. Oh, di nakarkaron ti rigat mo. Di mo pa amamuunay tinobyok.
Ngam nagalasan dagiti ibagbaga may papankan ko na mano. Amumpay mo na imbag ti ugali ti tao sa kaagsao. Isardeng naman langin dati asaritaan. Tamadlaw amasair ka manen. Basta siya, isaksakit ka, takabsat ka nga ron. Pagsaya atam, dagiti ibagbagaken ka. Ay kat bay ano awan may pauit na kwarta anak ko. Jak mo daw dawat ti kwarta yaw iti kabsat mo. Ay, madanaga na kami ni Ter Aramida na tatang. Ay, nagtalaglauna itinobyo na. Kat di na pala nagkasal. Isumat ti papapanan amin asildonan. Una naman ito, madama ti panagpatakder da iti balayda. Impakita na pa iti ladawan ti balayda, aman aramay. Ay, sapay ko nga rod at amalpas nga awan rumso aparikot. Magakmutkin ko na, di na ipawid amin na sweldo na. Kung na naman, ngawan ka na o tirumba nga pagdanaga. Ta nasipad ka na o ginobyo na. Ay na, kaano la anam amuna day jay. Hanggang nagtala kadagusin. Nubagbaga, masair tirik na na. Mala, magbaga amlat ta anak ko. Ta makapanunot talat ta. Kamaudyanan na. Nalpas mo't lang ang tibalay ta, Alvin, honey. Uy, Jonah, magustuhan ka din tati pa nakaramid na. Nagpintas ti disenyo na. Ay na, magagaran akong nga gawid. Ti pa nagkasarta ti sumarunong asikaswanta. Agkasarta apaman ang makaawidak. O sige, Jonah, uraya, ti pa nagawid mo. Sana bale. Mabiit lang nga urayan ti aldaw itan. Sumagmamanula ang bulanan, agawid akon. Wow! Nagpintas ka nagdakkel to'y balay mo, Alvin. Magustuhan ka din lang, Faye, sweetheart. Ay no, joke lang pagaro pa kastoy kadakkel, ti pinaaramid mo a balay mo. Balay ta, Faye. Manipod ita, dito yan ti pagnaadan ta. Talaga? O sige, kaya't ko, Alvin. Kasano? Panawa mong ti trabaho ni J Club? Sige. Sikat makaamo, Alvin. Napananti konsensyang, Alvin. Apay, di ka maasyan kundi Juna anubyang. Kundi ka mabait, iti kastangar aramidam, Ni Juna tinaggastaws dito'y impatakderyo a balay. Angam sabali a babae, ting kabalay mo dito'y. Sinako ni Jonah, nanang. Anya, kastalak-kalakakin ka ti panangisinam itinubiam. Kalpasan ti adaw, rigrigat na ijay abroad, tapno makabalay kayo laan. Ita, sinaam, nagloko ka. Kasta talaga, nanang. Sana balik, taman nakawat ni Jonah. Pacheck, maawatan nak day chay. Kay, kasanaon to'y balayaw. Balay ko lang daytoy. Tanay nagan kanya. Awan nagan ni Jonah ditoy. Awan laban na. Una, ang mapay, di ka makonsensya. Almanam, ti saan mo ako kwa? Kukwak daytoy. Siya tinainagan ditoy kunak maning. Di kukwak. Nagpintas ti balay mi kan ni Alvin. Kasladyak pa'y lapatyan nga dan balay mi itinobyok. Di na amo nga itati sa sangpet ko. Iso asigurado ang maklaat na jay. Agbuto ka kon. Alvin, adakon. Apay, di mo yung bagbagat isasangpat mo. Hanya ka matan. Ha? Apay akasta teacher mo? Saan kan samat ang naragsakit sa sangpet ko, Alvin? Ako, Alvin, sweetheart. Sino ti sa ngayilim? ako, karuba mi, sweetheart. Sino day ta babae, Alvin? Faye, sweetheart, sumrag ka pa lang iti silagta. Di ka pumanaw si ka babae! Anan may kwati ko! Anan basol ko ken ka!
Alvin! Nobiak ni Faye, Jonah. Ipotom. Madinitag, Jonah, na magsinatan. Tani Faye, ti ayatek. Iso ti kalaysak, ken ikabalay ko. Ania! Naglaing pagaro pakasta ti pagbanagan ti relasyon nyo ti nobyom anak ko. Awanan pa, hindi dyan Alvin. Nasakit tinakan ko kapoy tinaramid na. Nagsakit tatang. Ala, di mo lidaldal ti bagim kan kuana. Andal sa bali kadenten nana. Iso na lang, awan nagmamaayan, tinagbamban mo kami di abroad. Lino ko nakamat di nobyo. Tatang, anya tiaramidag. Pangasim, Faye. Di na ko mapanawan. Pakawanan na no inlimad ko ti kaadar no biyak. Ang amsika ti ayayatek. Sinakong da di babae. Jacqueline Pakarop, akwarta gayam tinobyam, tinaaramat, itipan na kaipatakder to'y balay mo. Inalilaw na, Calvin. Nangagbumat, saan ka ni? Sika ti pinilik. Sorry. Ngam, naupayakin kan, Alvin. Iso panawan kan. Ket awan karbangam amang lapwid kanyak, iti ipapanaw ko. Jonah, pimanawan ni Faye. Urnusan ta ko man ti aming kadata. Saanan, Alvin? Di na daal mo anamin pinsan ti panagtalag ko kan ka. Iso na po kawan ti panagayat ko kan ka. Awan ka din namnama ang maurnos ta ti amin. Awanan, Alvin. Katagpakpakaasiak. Isublim ti impaw-paw it ko kwarta. Tangay si ka tinainagan iti balay. Bayadam nga ron ti kwartak. Iti anyaga po. At daya kasuratan ta kwartam tinagastos iti balay. Awan. Ha? Uray asino pa iti pagpatulungan. Awan laban mo. Iso ala dingi tagmet. Awan maalam makwarta kanya. Nasaya ata nagsublikan dito abroad. Ay, kasla nagpukaw nga asok tinagbambanugam dito abroad. Di kan tumadumdum ngag idi. Uwan nga ron, Manong. Maamiris ko itan. Ala, saan pa nala daw ti amin ading ko? Anusam ati mang rugi manen. Ket amumton sa maruno. Pag nakmam kan pagadalam dito napasamakan ka. Wan! Alvin, aldawan. Apaya di ka pa ilang bumangon dita. Mano nga aldawan na kasta ka. Kaskalag, sakay. Nakapsutak na nang. Jak maawatan ti bagik. Ah, Jak makaturturog iti terapi. Kaya makaturog ak basit. Agkakadakas ti may tagtagahinan ko. Makitkitak dagiti na bayagan na natay. anya. Nana, abay, anyat mariknam aya. Basta nakapsutak. Kanawan ganas ko amangan. Anya. Ay, ipandakalaan nga na di ospital, anak ka. Nangagmaw timbaga ki doktor anak ka. Nadaan ka kami di sakit asa na maagasan. Apay asak pa'y tatang. Jak pa'y kayo ti matay. Dayjay lakit di afe, tinakaalaam iti day taasakit mo, anak ko. Ta isulaang may tiin kabalay mo. Diyan pa'y kayo ti matay nanang. Agpahagasam di ospital. Ni Alvin tagvid video call. Anya nga tatiba gada ito at tao. Hello? Hello, Jonah. Kumusta ka? Ha? Alvin? Si kakadidaytan? Ape ang nagkutong ka. Ada sana magasa na sakit ko. Isungaw madaling tiapit ko. Naalak na ito iti babae na karelasyon ko. Anya? Ngimsak ba nga ipulang ko tibiyag ko.
Kaya't ko kay tagkid daw iti pamakawan mo. Nagbasurakan ka. Gawin di pa ng lukukan ka. Sapay ko mata mapakawan na, Jonah. Ala, wen, napakawan kan. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Linipat kong tinapalabas, Alvin. Agyaman anak. Nalokayon ti barukong ko amatay. Sige nga. Tama ba nugak sa Jonah? Bye. Bye. Asino, ti kina-video call mo, Jonah? Ni Alvin, Manong. Nakapsutan ta da kanon na dagsa na sakit na. Kat umadan ni kanon ti apit na. Naggid daw iti pamakawan, gapo iti naramid na. Anya? Ay, masya naklakat nga ro iti langana. Naggutom. Kan nakapsot nga agsao. Bakit inkasabtay na iti agsangpag na may makilamay. Nala, mabait laang nga raw. Makipaglading itak iti napasamag kina Alvin, Nana. Tata. Ha? Ha? Si kamat gaya man Jonah. Si magpat kagaya man manipo ni Jabrown. Uwan, Tata. Ta nagbakasyonak manan. Ay, nasaya at atay may kabalasang kau. Daytoy kat napagsaritaan may nga gasawa. Amo may tinaramid ti anak mi ken kabalasang kau. Ti panamluko na ken ka. Plano mi nga men nga ilako ti luti ni Alvin ken ti balay a pinatakder mo. Ket numanaw ti nagastos mo iti balay isublimin to ken kabalasang ko. Ani, sa anak mo't nagsingsingir, Nana. Basta bayadan min tunay dya, Jonah. Saan mo may nagbanlugam na dya kwarta. Isa mayat ka man kan saan. Isublimit ti kwartam, apa man na malakom iti house and lot. Ala, da kayo nga ron ti makaam mo. Awan na saya pagtungpalam no manang gundaway ka iti padam a tao. Iti sabali a bangir, di ka paalilaw iti nasamiit asarita, tado dagiti tattao a managin kukuna. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan, diti drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kan God bless, iti tunggal maysa. Biyag, ti tao. Perlin, adda kadwa kasing mangpet ni tatam adyod. Isu ti agbalin ama ikadwa nga amam. Napintas to'y anak mo, Susan. Ay kawan adyod. Imalamit la kanyak Oh, Perlin, agmanukan ka ni tatam adyod. Inak pa agluto, nanang. Na. Perlin, mabait man lang. Ay ako, nagbastos mo day tang anak ko. May bayamon, Susan. Di mong ungtan. Maikawa siguro, taanda akong anobyo. Di na siguro namnamaan na mangisangpot ka iti lalaki diti balayaw. Ala. Paspasensya amon ti anak ko, Jud. Umay ka, ta isimpatan dagiti gargaret mo iti silegta. Anyat sang-sangitan, Perlin? Awan, nanang. Ibagam te paiso. Anyat sang-sangitan, ha? Di ka di maipapan ka ni Jud. Apay? Di mo kaya't ang makiasawa at manan, ha? Di ka katagyaman. Taada ka tulungak amang biyagkan ka. Ti amok ngamin. Saan kayo na mag-asawa? Takas tatin bagayo idi kanya. Ay na po, ubingak pay, anak ko. Karbangak mo't ati makiasawa manan.
Kaya't ko ngamin nga da katulungak amang paadalkan ka. Nanang. Ala, di ka nagsangit. Di ka madanagan tanasingkot ni John. Makatulong ka dataday jay. Ken, saan natanto apasakitan? Pasensya ka na, Susan. Tawan pa yung trabaho ka. Isa, sikapin natin makamoy ti taraon tayo, ha? Kin amin na masapsapol dito pala. Awan, di ka di madanagan. Ta sana problema kanyak data. At tagibalay ka latan Ay, uwan pa ka. Kahit agyaman na ka. Sana ka nagbindot na nagayat kan ka. Ngamin, man nakaawat ka gaya mo talaga. Di ka madanaga. Ta siyak kaglaba, agdalos, ka nagluto. Trabaho ka amin, nagititrabaho dito unang tibalay. Agyaman at Jud. Ay, supaya may bawas ikat trabaho data. Masyanak ba't kamin kan kasusan? Kanrong bangla nga makitinulong akin ka. Uray para balay lang. Tapno matulungan ka nga uray kas kasano. Ay, uuwan. Agyaman at Jud. Awan ka dit classmate ha, Ferling? Awan, tata. Sabado ngamin ita. Ay, uwan kaya man niya. Ambong Ferlin, nagpintas ka man. Napimpintas ka ng ninanang mo. Ha? Pala ka din nobyong? Eh? Awan. Ubingak pa'y unay tapno magkinobyo. Arun to, pwede makitkitak kita nga da kakinkinibin na mas ubing pa'y ng sika. Isuda Saan kanyak? Taadal pa'y ti pa may sak, tata. Very good kagaya, mga Perlin. Mabalin na masahim ti bukod ko, balasan ko. Nasakit namin. Napando ka naglaba ka nagdalos dito balay. Ibjak ang mo masahe, tata. Isuro ka, naneng. Ngalala, agtalikod ka. Ta ipalas ko dito bukod mo ti pamayam. Ay, manjak, tata. Perlin, magsubli ka. Ay, unay kalakit din na yan. Apaya kasla ka butang na, katatang na kaon. Umay ka man dito, ibalasan ka. Nanang, jak kaya tikada ni Tata Judy ti balay. Ha? Ni, apay akas na ti bagbagang. Siyak ti masurot, ta siyak ti inam. Tapno ammo, manipod adda dito'y balay ni tatang mo adjud. Naksayan, dagiti trabaho. Sana kun nga aglaba, agluto ken agdalos. Ta iso aminan ti mang trabaho kadagita. Nanang, Tapno ibagaking ka, Ferlin. Mabambanugak nga gapgapo iti trabaho. Taagmalmalem ang nakatatakderak ijay department store a pagtrab-trabaho. Iso dakala katulungak ni John. kabaulak mo't nga aramiden dagita, nanang. Kan sigud mo't nga aglablabak kan agdaldalusak dito'y balay. Sinsinan ti trabaho. Tadi mo pa'y ammo unay nga aramiden dagita. Iso bayam ang di tatang mo adjod ti mang trabaho kadagita. Adda ngamin sa bali ang nadlaw ko kan kuana, nanang. Nadlaw mo nga? Sa bali ti pa nagkitkita na kanyak. Kanayon na nga ibagaan na pintasa. Na, awa mo, dakas na iti dayta. Maan ano kumaya, no ibaga na anapintas ka. O di thank you ko Basta sa bali ti pa nagkitkita na kanyak, nanang. Managatap kalaunay Ferlin. At hapam nga mga no, pagpanpantasyaan na ka ni Jod. Ay na, Ferlin. Narugit unay, tapanunot mo. Dakas-dakas ta. Di mo nga min kayat ni Jod para kanyak. Iso at tila at atapam kenkwanan. Hoy, sana nasaya at tikas tangar aramido ma, Ferlin. Ne, ada mo ara kasangsangwang dito'y salas, Jod. Iuwa yun, Susan. Taagas ti banog. Naglaba kami iti kurtina. Kan up na iti kama tayo. Kasta ka de. Kat, ni Ferlin, adan? Uy, itay pa yung simbang point. Nagpupok iti silid na. Nakaturog siguro. Kasta aya. Sige, ngarot. Tay nakpay agpalas.
Ay, yaman na. Sana nakatrangkap yung readout ni silid ni Ferlin. May wayat kong tinabayagan na plano kenkwana. May mas titurog na. Nagpudaw at talaga kan nagpintas na di abalasita. Mamayakin ko na. Tata Jud, apay nga ka dito silid ko. Di ka natakari. Tama nga nung makariing ninanak mo. Pangasin, tata, di na ko mapag-aramida ni Didakas. Saan? Makiabayak lang kita maturog. Wala. Ituloy mo ti maturog. Maturog tanan eh. Manjak, mapanak lang ni tayan ni Nana. Di ka pumanaw. Dakas kayo nga ginakanyak no ngaram ti pagkayatak. Ipatanak, tata. Tano di nag-ibatan agriawag dito eh. Ha? Agbilangak, may isa, dua. Sige. Just ikit di. Siya akong ti rumwar. Di kan rumwar dito silit mo. Kandi ka agipulong iti inam. Tapno nasaya at kayo adwa kanyak. Nawatan. Ada ibagak kada kayo, nanang. Katsapay ko matapat tiyenda. Anya maninday ta, Perlin. Ni Tata Jud. Pinagpanggapan na kiti Dakas. Ginandat na kagundawayan. Anya? Dagan ka, mamati ka dita anak mo, Susan. Dagan sana po mo lagi tang ipulpulong na kinita. Agparparbo iti sarita na ita anak mo. Ay, saan? Agpay suti bagbagak, nanang. Hamok adi na kayat apara iti inam. Isapat padaksin na kinkwa na. Kakayat mo ngagsina kami, Ferlin. Sana pud no dayta. Aklunan yung amin ng tagpay su, tata. Susan, bakay? Nalay nga garamit iti istorya ti anak mo. Padakin ka, mamati ka kinkwa na, wala saan. Ang napatsyan ta anak mo, nasaysaya at la pumanaw ako. Sana, Jud. Hindi ka pumanaw. Ala, Perlin. Inka agrubatan, tas umrekan iti pagadalan nyo. Imahinasyon mo na ang dagitang ipagpagam. Patsindak ko mamat, nanang. Inka agrubatan, kunak! Diyan na yung pagaro. Nalay gayang nagparbo iti sarita ti anak mo, Susan. Nadlaw kami, nadinak kayat aparakan ka. Ala, bye-bye amon ti anak ko. Di mo ikan-kano. Di ka madanagan. Tadyak patsin dagiti bagpagana. Sika ti mas patsyag. Ta sika ti asawa. Nagyaman ak, Susan. Napaniknik akong ti kinapudnom kanyak. Ay hatin ka ngamin na talaga, Jud. Isu asika ti ayan ti simpatsyag. Banana kyo, kamote kyo. Ay, Ferlin. Gumatang ka niti paboritong akamote kyo, balasang ko. Sa anak ama kapangan. Ay, apay ngay. Kinapayakas na ti jar mo, naning. Apay, maditirik na. Nana, mabalin ti makiturog ijay balayo. Ay, apay balasang ko. Kanay na, awan balay ko. Babaunan daklang nagiti amok dito asidet ti iskwilaan nyo. Ang agawid akon inton bigat ije probinsyami. Pumanaw akon dito eh. Sumurot akon kada kayo. Pangasiyo. Agtalawa ko ni Jay Balaymi. Anya, ay sus, narigat ti pampanunutem. Apay ngagdalaw ka. Siya ti madaksan sumurot ka kanya. Awan ngamin patag ko kaninanang ko. Ada ngamin dakas sa plano ti agsyuman kanyak. Isu amabuti nga kun nga gawid iti Balaymi. Anya, ay sigurado ka iti na itangay bagbagam. Uwan, nana. Ay, no kayat mo. Kuyugon ka mapan ijayan ti pulis. Ay, isan? Pangasiyo. Diyak kayat. Basta agtalaw ti kayat ko nga ramidan. Anya, ay na, mabuti ngak naning. Diyak kaya ti makabasol. Agpagpagasiag kada kayo.
Saan kaya madagsan? Tadinak mat paganano ti inak? Mas napatpatagkan ko na ti may katwang asawa na ngam siya nga anak na. Anya? Ayan di anak mo. Sumidngatan ng awan pala eh. Di mo namnamaan ti panagawid na dito'y balay. Tapi manawin. Anya? Napanan na? Ay, tsaka mo. Basta, nag-text itay. Kat nakunana, nagtalawan. So, kirkit di day, tiyang ubing ah. Kasus. Kapag ano, asawahan daadagos di anak mo na pumanaw. Ay, noon niya ti kayat na nga ramidan makaamon. Natangkan ti ulo na. No kasta, o kailangan ka magtalaw ni Ferlin. Ay, kat desisyon na day ta. Iso makaamon itibiyag na. Ti kayat nang tumot kat pag sinaid na ta. Banag at sakmot kayat ang mapasamak. Apay, asino ko maamang lapod iti inayat ta. Ay kaya manak man rin Susan. Talaga napatigakan ka. Nabayagan nga ang mumday ta, Jud. Iso kayat ni Ferlin nga umadayong, ay adakin ko day ta. Kat no masapa ang makiasawa, ay makaamon itibiyag na. Choice na daytan. Ay na, narigatibiyag ko dito probinsya, balasang ko. Mga, no saan ka anairwam iti kastoy aklase ti panagbiag. Kalkalapaw lang ti balay ko. Di dak pakadanagan. Saan kami matabak nang? Ay na, nagrugit pa ikit din. Nakataptapo, tanabayag nga awan tao dito kalapaw ko. Saan kayo ka din nagsubli itayan di trabaho yo? Ay, saanen? Agi na naakpay. Tani, sumro ti sakit kuno kwa. Ket, kasanumutan nga ti panagatal mon. Kunayo mo't nga da eskwelaan dito ayan yo. Iso nga ituloy ko ti agadal ditoy. Ay, o sige nga ron. Ang ni, ano sama ti panagbiag dito lugar ni, wan. Nana. Into na da pagpletek ta. Intanto iji balayo. Tamangan no agdanda nagdamatan kan ka. Saan? Diyak kaya tagsubli ijay balay. Ay na, intalag pakita. Tamangan no madaksana. No di ka agpakada anaimbag balasang ko. Di ka madanagan. Kasaritak to anaimbag ni nanang mo. Ay, di kay madanagan, kapsat. Ay, awan anya man na kanyak no sumurutan ti anak ko ken ka. Madlaw mo na singpot ka. Ay, no kasta. Palubusan ti anak mo nga agnay iti balay ko, kabsan. Uwen kapsat. Ngamin, no adda dito'y balay ti anak ko, nasukir mo't laeng kanyak. Awan respeto na, iti may kadwa nga ama na. Kasano ajak respetuan? Kat adamot madiapang... Ala, Huston, saan man na natila ipagbagam si ka, Ferlin? No kayat mo ti pumanaw, ay makamukan. Awan mang lapad ken ka. Napatpatag ngamin ka na kayo ti asawa yo ngam siya nga anak yo. Managing bubukod ka ngamin. Iso akasta ti ibagbagam. Ti kayat mo, si kalatan ti ayan ti atensyon ko. Di nakpay maawatan mo't ngayon na. Bagimlaan mo ti pampanunutang. Kabsat, ala, di kayon agsinungpat, Oh, mangedeng kan, Ferlin. Nagsubli ka iti inam, wano sumurot ka kanyang iti panagawid ko. Sumurutak ka da kayo, nana. Ay, tsamba! Nangina ti papaya ita, Ferlin. Iso nga ado ti naglakwak iti papaya. Kasta ka di? Ay na, adan pag-enroll mo iti kolehyo. Ay na, agyaman akunay kada kayo. Uri saan da kakapkapin nakadungdung mo kayo unay kanya. Ay na, agyaman akmet taadda ka amang ipatpatag kanya. Ay, pinanawan na mo ti boyfriend ko. Agmay-may sa akmet nga anak tapno amom. Iso nga awan mo ti ka anak ka. Adamat dagiti anak dagiti kakasinsin ko. Ngam adada iti adayo. Nasingpot ka ngamin kanya. Kasta idi ni naanang ko. Ngam idi na asawan. Kas lalinaksid na kun nga anak na. Di ka nagliday. Kaya di ka agimula iti gura iti inamuan. Dakas agimula iti sakit tinakam.
Nana, Uraan niya ti inararamid ti inam. Inamlataday jay. Iso adi mo gurguraun. Nasaya tanda kang Susana. Itimplanak man iti kape. Makakape at Ada na pulot adanom? awan pa ya. Nagluto ka bitin. Masaduta ka bumangon. Masakit ti bagbakit. Kasano adi ag sakit ti bagbagim. Kat nakaidda ka mutlatan iti ag malmalam. Hindi mo maula mawatawatan ti bagbagim. Masaduta ka nga ron. Malakit din. Tagluto ka pa'y numadamdama. Anyat insangpet maamasidaya. Awan tadyak pa'y mo't nagswil daw. Inung tanak pa'y ti boss ka, hindi ko nagbali Di ka pala nga pinpumanaw iti grocery na. Nagkirmot tumat lang ti amam. Nagbasit ti sweldo. Awan mo't pagtrabaho dumikatak ijay. Magabrod ka lang may mayat pa Dakdakkel ti sweldo may ti abroad. Mabuto nga ka agabrod. Mga diyak ka ba lang ti trabaho ijay. Bakit anya nga ro ti ipakan mo kanyak mo di kag salukag. Nagbasit ti sweldo may ti trabaho. Ay, ganos ta pa'y laang Jude. Uma akon. Awan pa'y maited mo kwarta kanyak. Makauma. Hello, Jude. Maladawak nga agawid ta ada ipaaramid ti amo. Anya nga oras nga, makaawid ka. Nalabas siguro nga alas 7. Sige nga ron. Bye. Wen, bye. Ay, agyaman na ka. Sana natuloy di ba nag-overtime ko? Makaina na akadagos. Ay na po. Mariknak ti bambanog ko Ay, talagang agidaak no makasangpot ak ije balay. Aday tanti balay. Apay nga adahay hills dito'y ayan ti ritaw. Agin ko kwa dito. Aginaya dak kasumrag. Aginaya dak amapan iti silit mikan ni Joda. Ang papas na naging niliw. Tamarabdan na magsumangpot ti kurang na sa sweetie. Awanan kayo itibain! Garampang ka babae! Anay ko! Susan! Kalbog na iti ang babae! Yulaw! Yulaw! Gusto ka palarugan ko! Anay ko! Susan, pangasim, di nakipabalod. Ay, ayatan ka. Yak na puutan tinang bubugkan ka. Latingitek, Juda. Ngam napunwan akon. Hustong tinaunday apanawin apa nagsakripisyo ken ka. Susan, Nabaybay ak ti anak ko, gapukan ka. Nagbali na ka martir. Gapo iti panagayat ko ken ka. Ngam kastoy nagayam ti isubad mo kadagita asak sakripisyo ken ka, Jud. pakawanan na ko masusan. Nailaw anak lang. Isarod mo titarong mo kontra kanya. Ladigidag. Nga masapol nga ikarom ti inaramid mo. Kat sinaan ka matan. Ay na, kablawan ka. Naananay ka na maestra. Ta nakapasa ka iti board exam. agyaman nakunay kada kayo, Nana Luz. Uray lumakay kayon. Naikarigatan dak ang napagadal. Agyaman nak iti sakripisyo yu kanyak. Ay na, sakripisyo ta atwa. Saan la asyak tinagsakripisyo? Di yu baybay antibagiyo ha. Tapno napigsa kayo ang kanayon. Kat makasubadak pa'y kada kayo.
Ay na, bye-bye aman day ta subad-subad. Basta siya, naragsakap na nakaturpos ka iti panagadal mo. Kadawatag, asapay kuma, tagtalin na et kalataan na pakumbaba, nga uray di adal kan. Wen, di ka ko magbalbaliw. Santo Apolos! Agyaman na. Nasa kulak matlangan ti ayan yu, anak ko. Nanang, Wen, siya nga ron, anak ko. Ay, pasensya kanta. Ako ilkak. Masaksakitak ngamin, ngaming karigatak, tinagbiyahe. Tapno sa pulon ka lang. Nabayag, asinapsapul ka. Di ka masapulan, anak ko. ala, sumrak kayo pa'y, Nanang. Anak ko, kailiw ka una yan. Anya dayjay? Nagtao diti silid ni Nanalos dayjay kanap tuog ha. Mabiglaan, Nanang, ha? Nanalos, apay pinanawan nakmatan. Anak ko, natayan ni Kabsatlos, nga po iti pa nakaatake. Buwan nga ron, Nanang. Natay na jak man lang nakapagsuban ngayon mo na kankwana. Jak man lang na ikan iti nga pinta sa panagbiag titawa ng tultulong kanyak. Titawa ng ipatag kanyak iti kasdaunay. Anak ko, pagkawalan ako ba? Amok, ano tinagkurangan ako? Masimpatid ko nga minti lalaki nga awan ka is ka na. Gamsi ka nga anak ko. Ay, nagkal tinagkurangan ka anak ko. So, pag-aasim. Dahil ka nakitikod daw ay amang sulit. Kanagiti anak kurkurangan ka. Ipatpati ka unay anak ko. Pagkawanan na. Ala, di kay madalagan. Jak nagimula itigura kada kayo. Takas tatiin suro ni Nanalos kanyak. Napakawan kayon, kat agpaimbag kayo kuma. Pinanawan na ko ni Nanalos. Iso pang nga asiyo, tadida kumamat panawan. Agpaimbag kayo, tap nagbiag kayo pa itinapaot, Nanang. Nuwan anak ko. Ikararag ko iti Diyos na ita. Patpatkan ka una, anak ko. Ipatpatag kayo, ba't, Nanang?